Wa ma adraka mal hutamah. Soal selanjutnya, bacakan surah Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthun wa takunul jibalu kal-'aynil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu. Soal selanjutnya, terdapat dalam surah apakah ayat berikut? Wan-laili idza 'as'as. Soal selanjutnya, terdapat dalam surah apakah ayat berikut ini? Wa in